All right. Iwe parats ennetir kapong ngeri Pwipwi soring. Kiri so geri got pasia patie si fuga Sefan non ati fan so sigar kia fugat paiben. Kia fugat paiben. Ikerei sipa kia fugur sun en Sises Oruwen Niwin Sefan. Me te fis naro fan so Sises Niwin Sefan. Jamong meri ti rasipura pasage wa kasai wa fet pi rogora. Wa fet pi sidera. Ge botjamong meri si rasio por aereo capacês. Wata para auchea geri. Ai pusiri. Igatsu pusiri tichikin. Me te fis no por Sises wardo. Pwipwi soring. Ikerei iwesibuan kaferi. Me paipera pasa. Rien auchean me ergurgun en Sises Niwin Sefan. Pata auchea geri gitsore gatsipusiri. Ike sipusegara pata auchea geri gitsarabas. Atsipusiri usun en Sises Niwin Sefan. Iwe Nutewe wakisisakan se serfagan ite de fason norati lesen. Gen norati program ammak non so sapuragon meru wekisin irik meru. Iwe apasa ngeru buen ube Atekiata ube ato arabas meil sin ngeri pusin. Nu buen ube Atekiata. Iwe arage ube ato arabas meil sin ngeri pusin. Fokun mariti got kiri so geri got purira acharian parirats mochen puride de fasorats kerfugen ekapasen got ngeira bet epidorurats mochen pusise se Atekiata hebben norati ke kerfugen pusise se pusi pwan ueuk ngeri esap ngeri wichefen ikageri wichefen pun sise se pusira geuk iwa draw you closer ngeri pusin I narap ko botta pora wori Sises. Nebe usapan pöpöri purige eoreben yen etisait Pwipwi. Amen tatren kei kapas en mikara en va passer gerigits. And if one day you decide I'm going to try out, you're always welcome. Kich me warkua was muite fere nom neveren eket. Nom neveren eket. Not was shop eket warkua. Ye ike apuren mi ban mochen kamo ban neuri kapid nutske nesen. En mi togori ban makkato. En mi bat togori makkato wan ifa no makkata wan nuche live video. Comment it wan. Iwe Ikage fitigit wa Facebook, comment it one no say video of Facebook. Ikage fitigit wa YouTube. And mi batto wa ko bar comment one no say video one. Ikage no say video wa YouTube. Apa sagri ye sing Pwipwi ga watchen ngai pore ri ka pirawi ike achin nesen. We ereri sing fighti tirai butogori senti goru many email address electronically butogori sent ngorkwa. Nuri di Sefan, ja to a program Atekiata Sises, ga to a Bible study fagan, ideraban Atekiata Sises. A necessary one, iwe sipwe first one, and Sises Oruwen Niwin Sefan, made up with fish, aturan Sises wa Niwin Sefan. So what's in I put your sipwe a kobiatic mumarat sipwe sapasapora. Sabat skot mira parap na neng sa kiri so sa por maritu. Kreram ubu chmamtung. Kusabuchen mai got ka fangun mi fera bu panan no prei. Bu pare mari awai mari kieki. Kusabuchen ko bu pusiren ni ga kora. O bairo murira wi rapiges. Kusabuchen mai got ka bu peruk ngeri gem narap kabas. Epet seri kebe jar fitiar me wa jar pan osukusuka pura sap togori porude an mochen ngeri e fanson ko sebochen ko ragi kebe ranu ko channe ko seboche ko boy tuburu gem ngeri ge bachakun
Convict our hearts, Lord. Naritin Jesus Christ sa yatik mitigor. Amen. Alright, hiwe sewajir kamut ngeri ichik bukan mo gachik kapakaton cheki gabu gits mi fen okay ro chi audio one no chi phone pues si buka sa borang ye epwe si bo marka fat nge me torera audio atiruabi. Alright. Alright, kiriso zabur pusa siriga acher audio bi me fat me yot. Iwe sibura toron narachi neset. Ewin sibuche sibue atcheba sefari puri dei terier kich meiri silarabas dei denesa porarier siakan akkapa pai Christmas ikaw fanso sa eki pun sibura atcheba en Kraist aubuti verufan. Iwe siapa sirei bu merat sibatori ewa barabeti samber ike ewa fanso na paparan Kraist aubuti siapa sirei ge me borar koche kesiwin me fish ngeri verufan. Make it me go through cycles of weather changes ike sibatori re ekkesi within our autumn, fall, spring, obusara tibis guys chibiri seasons. Kids me go through a key seasons. Me your fansor pues, me your fansor patapat, fansor pugren. Me your met me ekkesi win mummerat sibwe tigeri ewa fanson Christmas ike ewa fanso sa chaban Kraist ubuti. Ngebet en mi sirei purirapo ukukun egeru nibupugu ukukun paiben kabasen en Jesus Christ Niwin Sefan kich mi wasineri paiben abasage epu baror met epu bar fish ngeri ferufan ekkesi wuri no ferufan memmen poran Kraist epu pwan Niwin Sefan do Oruwen iwe erguruku waorum na paiben pwan agia fats no pin me pen merom na tarpwe pu sipwe sabwe rats kef gan kapasen ko ewin ngai wachen sipon nagari so sapura gon merueru wakisire ugeri uriget sipwe sineri ewo pon ko tengeri sise sengeri ko chakya so sapura gon merueru wakisire ugeri uriget yebe ta pasa iwe sise sa ugeri Nurkio chakya, osap narian neru gebi, oborugu got, nge obanugui. Mi jamong room non iwesebi, iwefeno o awon natare yebi. Ngagu sapu ergebi ke ikapu resepung. Nge wurira iwefeno o awon natare yebi, uboban Niwin Sefan o age gebi. Pwe yaru aron nobie, abi oboban non nopri. Mari di God. Sises sa pun ngeri ko chakya. Pun feri we puri wisse feri do. Iwe epwa age medicine. Purian eporon nobuye re ire upon nobuya. Check this out. Mut ngeri pull up piri wakisin non fos America pun. Uwa chengai pointed out methods may was amazing. Sipuragiri not so sapuragon merueri. Ots methods menon noite Bible chuk. Esse a fatagri getting even nori Bible America. It will be was reveal niri gabi buari gerikits. Mood geri ichuk bueniari. Okay. So sapura kon meruari ngai bueniari wakisire geri get not fasun America. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house, nagari ye betu wacher ngai puser ngeri kits. In my Father's house are many
mansions. In my Father's house are many mansions. Yun kabas house medan kabas mansion. Ika kiar na fagunir house me mansion. Yun mere regorwate. Yun regorwate ewe house ewate ewe mansion ewate. Ay reku gits mi sire pun mansions rewate serien house. Mansions iwerekan mi fomong king me kiwin princess president me ekam me oser hat sat big shots. Rosen nom narakan mansions akar wakaterim. Iyan meten nagari bete sise saba sa ara in my Father's house ausurdage rage miyor iwesebe iwebi kukun. Ngewurit sagara non iwesebe rabi kukun may chamong mansions. What? If ausren iwasaban na epo kukun ngewi fer wakatekra mansion non. Wakatekra room non. Ngi direkra room era mansions. Are many mansions. Mwawet wake ikage sipwe Sises meroreng. Iyan, check it out. You and me. Sipose se nonom narkan mansion. Men norawe Jerusalem surfer. Ewe city of God. Sises se rege porai wari kuriku. Neriats. Mansions. Iwer king mekiwin. Princess. Uwe cheke kano serarabas mi fau kabi auchea. Akawararan mete Sises siapa sageri kiche. It's not a house. It's a mansion. Jesus is preparing. Meri aferwe sa Sises serukuruku. Era mansion feridom. Me feridi. So, yen metachin. Mi auchea sipwe checheberi. Jesus Christ. Ewo cheng epwe ngoruk. Mansion menon neng. Mansion menon neng. Praise the Lord. Sipure sapura. Sipue pasu girits paibeng yeri mati sapura gon me oru wikisin hruwe fisu. Mati sapura gon moru wikisin hruwe fisu. Metewe Sises siapa sapura beferi nuper ara niwi seferido. Metewe Sises siapa beferi nuper ara niwi seferido. Mati sapura gon moru wakisi hruwe fisu. Ea vandaag gits pun nupuen nura rabase pore uar non nigen saban fiti nur kewe chonneng murin ebori wiri ngeri eben meben arabas usun aanverver. Iwe mei pusin fat men non en Bible kabas. Punupon Kraist arius Sefan. Eubet tots ebo furry. Ebo ngeri eben me berarabas niwurin aanverver. Gods rebagewe marwaten marag rebayari barawasemuch nge gods iwe resabayari marawasemuch. Nge ebo ifausun na parabera Sises Niwin Sefan. Ebo ifausun ekewe characteristics ike nabara beren Kraist Niwin Sefan. Memorat sibotoro ekewe kisin iwe ngaiwe cerupo stress city point ngerikits. Ngai botigor kits main sisipoe ifa utigoramna attention gako sabochen nore giri fasoriwe sipoe nagare chube te kebu kisine papa sagiri kits gebet paipere papa sa auchea era posire characteristics igera baraberen Kraist Niwin Sefan pun paipere banar hedi gits nge Setan epwe udara wan chonnege saran ike Setan epwe impersonate diri Kraist Setan epwe Niwin Sefan ike epwe arabarabage Kraist ngariwin iwe epwe tupu chammong iwe
ikage sise tuburu bet paibera basaren na baraberan Sises Niwin Sefan. We can be lost. We can be confused. Kich mito ratsi po tubura. Setan mito ori impersonate sipwe maybe 98%, maybe 98%, or maybe 99.9%. As setara po ori impersonate tiri ke arabarabagiri puri o charabara ye awar. Wege yibin namen auchea gerigits. Atsi po sirei ekkewe characteristics igara barabaran Kraist Niwin Sefan. Posi po ori esin na tu sakofesenin and Setan impersonation me and Kraist ewe ennetin Niwin Sefan. Okay, so with that said, sipwe sugirots paiben. Ewi sipuragiri po arata sapur ewi wikisifisu. Era negari epo feito won ekiwa kuchu. Arabas meirisin rebokurai. Point nambai. Epo feito war kuchu. Nambaru arabas meirisin rebokura. Chakkewewo mi posu reboparkura Sises. Arabas meirisi wan furifan rebo ngugu res red met rafurigeri. Epo yosu met epo fis. Amen. Ewi si posirei por Kraist epo wardo norkuchu. Usutsa karwaro pariraus araboriwito. Arwa no seri furifan etikitereng wera kuchu a agei wa ueate ngeri ne. Ngeri nerie koto. Iwe Oruwen paibere baraheri gitsinge arabas meirisin waruruse furifan rebokura Sises. Obusara. Arabas meirisin wan furifan rebokura Sises. Esap motivora eben esap kura Sises. Ngai baraheri gitsinge pata ngai ugo stress irau auchean eraikiek. Ngai bue afatau gewet popo mewe siko stress irau ge mochen si ba afatau tu. Non year 2000 gere poputen year 2000. Wewe yo reben arabas menon Amerika claim puri Sises. Iwe claim ge wit cheveri betats meiri si referi. Seri de kurun. Arau butive Bethlehem ike arabe merte Bethlehem fete arabe irapeges you are on eng you agi chega claim miriga ari wissefen you burin chomok arabas ekewe boge news reporter rafit toy rafiti fition you were buerra spread tiri one not video ike wara ke bon me internet murin ewa arabas acclaim mirige arabas meirisin rakurai arabas meirisin rakurai mas meirisin rakura. Well meira osukusugere obaere webun aro bageri furfan chachak merika chak rakura murire baba murid urugatige ruge ruaru yeru murid kich sa kerreporter da war internet sa kerrepakura. Nge Sises si kepai pera fatagari gitspun not to go faso Sises awar. Iwe ira atun arabas meiri si repon netereng iwe rakura Kraist ara fiti ngeri furifan. Sises ara fiti ngeri furifan. Fefer sabun ewe kisitiu geri agon me era iwaru buen Sises a wesne apasade ke kapas a fein urusite serireng nu buen ar nen negeri iwe guchu abon aborara serir gerachak din netereng nu buen a fish serir iwe narawechak atun ruebet men mu fuf uf mi butchaput rau da urukur rau herir abi rek kariri pata owa u ige yoren netachak neng
Ewa Sises mi feitaseri kebi, o fe na neng, epwe riu sefari to, narawe chak na parap, o wakura, non nuben a feitere. Nagari, paibere rage Sises, epwe feito furufan, non chak paraparapan a na seri furufan. Neng, kuchu eporuora, we pari rau sunu pura puri wis sefari to. Kuchu eri kuyate reng, iwara mo paretto, epwe chak paretto nor kuchu. Iwe sibo barkator ike met paipere puere reren Sises seiri wis sefen. Ike epwe ifan son mi wasarasar ike, ifan son mi warawar ike, met e warawar usuren Kraist di wis sefen. Met e warawar usuren Kraist we ni wis sefen. Sipwe anneari confessapun nibe wakisiru regat yeri rueri. Confessapun nibe wakisiru regat yeri rueri. Era aats kota afito nge esap farafarara. Wamet wa. Aats kota afito nge esap farafarara. Ekkebi kuba a nonomun. Nge eubarubon mi watte a pwenni feiri urukun. A kakudagari kiwareng. A bon kakugari furufan. Porabagura nubuen ebo bugu ner kewa arabas. Wa betwa. Pai ben get King David norara o siri feri deren Sises Niwin Sefan erage. Atsko David toge esap farafarara. Esap quiet. Esap Niwin Sefan mei masarasari gawe marabon. Mei marabon. Mete kocan nek rebeferi pon nari van zo'n Kraist Niwin Sefan. Mete kocan nek rebeferi nari van zo'n Sises Niwin Sefan. Iwe sukiro pai bengeri mati sapur reberueru. Mati sapur reberueru wagisin irik ngeri irik meg. Era murin esisinen nura rabas epo puero fenneng. Ngarabas meiri si wafurifan repoketi. Nubu repogura non arabas epo feito wan kutu fen maraban menning mira parap. Oh babet. Arabas meiri si wafurifan repoketi rubu repogura non arabas rep ara feito wan kutu fen nigan. Fen nigan. Fen maraban menning mi na parap. Raiwe epo tira ora kyo chan neng fan tikin rappa mei no mong porepwe ewi cha fegen ni efirian kara seri ne perien furufan merweru seri esapun neng to ripon esapun contrary yeri met ekkots ekiek kapar warung reragesi se po fitto iwe rerannom nga morra ebennen raren efeden ngereset siwer kura reset sirei metewefis contrary yeri era ideology gera theology Sises pusinan mati sabur reberueru ere rigitinge nubore bori seferi do arabas rebore kiketi punu boraku dera wasawara fitti ekkots meria poketiwen ar ngasaro ngekots ikachomong repoketiwen ar noriden meure mar niabam Migar riefu. Sises abusi para basange chonneng. Nur kewa chonneng. Fet tiki rappa biro womong. Mabed ike si potogori rogorong. Ike ga paipere rage si potogoro krat tiki rappa. Arrat chagotobe fenneng. It's gonna be very loud. Poranom neng iret etiki tidor kewe rappa. Ye arabas meiri si reborogoro. Arabas meini si rebogura Sises. En Sises safe fit to ware okuju. Esap och metats mi silent. Esap mi metats mi warawan. Mete wechek e warawara. E wechek kurok. E wechek kurok ikewe fanson en Kraist epowar. Ira chekare warawara. Ira bata
ese mubu geri ki chatsi boerage yere time ke yere faso sise se borewar Kraist area wewe an a feit to verufan nge ebochek surprise sirigich arabas usun ebachon sora repun ese oraban esirei ewo kurok ikewa fanson eborewar we bet Kraist te fer ye bet epwe fist ora Sises Niwin Sefan epwe warren usun warren ebachon sora esa borre bere posire yewo kurok ikewa fanson ikewa awa ngerubuen Kraist awar nubura awar do iwe kich meiri si sibogura kich meiri sin sibororo gawa tiki rappa arabas meiri si reba kechi pada pura kuna Sises Niwin Sefan iwe gods reba kechi wen ngasarog ye gods reba kechi wen niabam arabas meiri sin rebogura aragora one met perade me pugir mati reiti geri kich arabas meiri sin rebogura Sises ekkewe mi reboari barawase much fiti fogan me ekkewe rasapoari marawase much mati sabu reberi bu gisiririk mewa fanta iwaruban arabas epo warnon nigan o chonneng meiri sin reboeti epo mot one anerian motun king Sises Niwin Sefan not as a redeemer anymore nge as a king as a judge epore ageirur köbi tu pwen epore ngeri niwurin even meben an verfer met mi fits ngeri even meben arabas nupore we bachonneng a abara we fa epirei peyase Sises we ekkewa son fiu rom rawuriti pero resaraben ewa chonneng mi usun idefi mati sapurua wari wa kisirru geri urigat nge pore ferifan upera tigeri egon ngeru kapats ngeri pon egon ngeru para egon ngeru wabet para ta sapuni u kisirru rafiti Sises me Niwin Sefan do chonneng fiti fogan me Kraist Sises Niwin non nigan ese chiwen o parade wen nigen god puyaus ese puerara fiti fogan merko chonneng sarafrari witto ekkewa arabas mittibis ekkewa rese monote ke ekkewe irmia nea sorap rebo karro nigen Sises merko chonneng imagine ekkewe son fiu rom rebero arjekura saraberko chonneng imagine that nge imagine ngeru begaru chonnek fiti fogan me Kraist Sises no rarari Niwin Sefan ito non nigan no saraban wow nge bet ekwa arabas tipis repotogori repoute repotogori repoe face Jesus no rarari Niwin Sefan opo siboche cheberi beto Sises para pasar siboche cheberi beto Sises apa safari den Feri dan ngeri Moses and Moses ereri Sises nge nga wacher bue kurok I wanna see your glory nga wacher kura nigom wacher bu kura nigom age ichek Sises ereri Moses ike ko ereri Moses kese togori ko pon negari non nigei pun even epo attorai epo chak mitir mero iwe so imagine ewa fanson Sises ereri Moses pures dogori gura non nigan nge imagine ewa fanson Kraist awar non nigan not wesen nigan mera parapan how much more ekwarabas mittibis repotogori stand in that day before the Lord irmi togeri useri gu repotogeri useri gu repotogeri bepaiben make clear ngerikits punu pun ko digeru pun Sises Niwin Sefan iwe boreri win non nigan non weseten nigerigan saravan an he's coming back as a king aburiti ewe ifan ewe fouteri arabas a o barara wen nigen god ese chiworo barara wen nigen god ge ya wesen war non nigan iwe se togori orebe chattibis epwe togori epwe
Attora sises. Ikek nun sises ko chon neng. Nubun rafito non niger. Pun chon tipis meirisin. Rebo Fokun kitetter. Rebo bero. Rera rakura. Sises ngari Sefan non nigan. Airuku ye bore start to make sense. At siya po butaba pachafagan ni piece by piece. Met by berapasa. Wewen ngarupuran Kraist a wardo norkuchu. Fitirer ko chonneng. Fiti bu nero rappa. Arabas meiri si rebo kura. Arabas rebo kechi. Rerar. Diabam. Ngekot. Kechi werar kiriso bura bura kasara. Nge osupangir ekki werar kechi rerar niabam. Pun I rebo kitetter ren. Ewe saraben God. Ikaw nigen Kraist. Nigen ko chonneng. Te cheberi bo Sises pusirere di Moses nge. Kesa tohori ko po gura. Gurai non ay ning. Weweiti sirier po gurai. Wera po bero. Meirisin iyan repo gurai. Repo bero. Iwe Sipupon agari ewit teserori kasapurrueru. Wakisiregon meoru ngeri egon mefisu. Ewit teserori kasapurrueru wakisiregon moru ngeri egon mefisu. Mete pore fis ngeri rekiwer miron nom no Kraist. Narara fason sisesari Sefan. Teserori ga e aitigerigic. Por pusirat sawon epwe feiti bereng fan marian miro mong. Check that out again. Pai bereng epwe feiti sereng fan marian mi no mong. Iwe ikapoge Sises epwe feiti bereng fan marian miro mong. Yoruba Kraist epwe chekarapatoga safen kich meri sisipure sirega o Kraisteran. Marian miro mong meri sirarabas epwe rakorong. Pwan meir sila rabas sipwe neta usasin nirige Kraist awar. Ikari useferito ewaram ko. Fan marian ewasabor chonnek par fan pun non kote warappa. Iwe chakki warafin mero norar nuku Kraist repwe akowen marau Sefan. Murin ki chakki obichiwen marau geriara fason. Sipwe etekite ochufagan me nor kuchu. Pues sipochuri at sawon mira parap non negre se pwen. Usun si por no fegen me at sabon fason medicine. Iwe teserori gai tigeri gitsge nu po Sises se por Sefan. Medicine kawarabas mi tupun me barau. Non na fanson. Iwe era repwe chufagan me kewe arabas mi bero repo barau Sefari da kom. Wewe kewe arabas mi barau na fanson resapa kobude sire kewe mi bero. Ekkewer mi tupun ngerabero repwe akowen marawate. Iwe wirin rat etikiteffagan non esepwen mekkewe mi barau. Iwe ra esite churi got ge Sises non kuchugen non esepwen. Idan porrari. Nu pues Sises ari Sefan. Ekkewer mi bero repwe barau seferite. Ekkewer mi tupun ngeri Kraist ke tupun ngeri got. Iwe rekiwer mi barau. Kabasfogo mekkiwer rabero ngerabaro Sefan. Iwe repwe eteki pokute ngerireng rara churi Sises nakuchu. Sises esap ipweti nepun nubora Niwin Sefan ngeri ferfa norara Oruwen Niwin Sefan. Sises esap ipweti nepun. Epochak feito nakuchu wa koron non esapwen. Koron narasapwen. Iwe kewarabas mi tupun rabero, eti kewarabas mi tupun mi barau. Iwe ra eti kita pek non esepuen iwe ra churi Kraist nor kuchu nonne. Ye bet teseroriga puerierigits. Nge kewer seron nom no Kraist. Mente bone furry ngerif nori faso. Mente bone fish ngerif nori faso. Sukiro paipen ngeri parata sabruru wagisin egon me nibu geri egon me fisu. Parata sabruru wagisin egon me ribu ngeri egon me fisu. Raburin ekkiwa kiga ferifan.
Ikke var sore bene me rape son fiu. Ikke var chat pisek me kyovi war. Marabarer. Para kyo arabas meirisin. Ikke we charabarau me kyovi gas. Ra o ber nor kyo fwib ganar kyo pwan kya pokuo. Par fan saberi beri kyo atsa war kyo chu. Ra kyo ngere kyo chu me kyo atsa. O poturu di wam o bagi bira seri besen ewe even mi mot warorerian motur king. Pat seri en ewe nam song. Pur ewe ren mira power. Ewe reri ar song. Ngeye potogeri ugerir. Ye eu fan son. Me yawarar. Me besik. Verpan araririn ngirek kots. Eku arabas reseti wa Kraist. Ngerra esabasa gurur ngeri Kraist ite ren. Ye bore mera. Maverick ren arari deri fan so ngeri yen rebo yekra rebo serengau resap en ne asotis ngeri Kraist. Rebore mera. Rebo mera. Ritsak nigen en Kraist de wari Sefan. Iwe rebore su eri kewa chuk. Ekyo boku por basatu da rebo seri nigen ewa sam gan nigen Kraist. Nigen Sises awusara. Nigen Sises arari useferdo. Puye Sises sen nom non nigan. Si buerang sen full-fledged God. Eset tiwaro bara Oruwen nigen God. Fiti fugan mekki wachonne. Kraist ari useferdo. Iwe yi rawase wasen. Rawase wasen. Op. Rasuger ki wachuk tigor por boturu di war. Ki boku bo bar. Ngara se togeri. Pura wen nigen Kraist. Asarawara uruset furufan. Iwe retse ke wen nigen Kraist. Ekku arabas mitibis. Raverore. Gebete pure fisngeri. Ekke wer mi tuppon. Mete bo fisngeri irisire köbi tuppon. Mete bo fisngeri irisire köbi tuppon. Ewi kororit sapura kon meribu wegisin ni bebe geri ni bebe rueru. Össering ngeri bete pare apasa. Erre oporrogorong. Upauri gebi kabas moramon. Esap kich meri sisi bobero. Ngaru borewe obutsuron rappa epatik. Kich meri sisi bobutir wurido. Non euchek merben mas. Punnupen ewarappa epatik. E köbi bera repore marau Sefan. Ngerasap chiwen mero Sefan. Nge kich meri sisi boburido. Pun met mi warra. Epo siwen ngeri beda sap togeri warra. Met mi mero. Epo siwen ngeri beda sap chiet togeri bera. Nubuen met mi warra epo siwen ngeri beda sap togeri warra. Met mi be epo siwen ngeri beda sap togeri be. Murin epo porwete bin namak naro darbo bipin. Marau a okufu mero puesap chiwen war. Mari digot. Nupuran Kraist a niwise ferido. Paibera rage usutsak mutirin e merben mas. Mein sirku arabas mi tupon. Irisir a ekkesiwin. Irisir a ekkesiwin. Naro fanso not cheko fanso Kraist awar. Irisir kubi tupon. Ekkiwara bero bekkiwir mi barau. Irisir a ekkesiwin era mi chak mutirusurian merben mas. Kesebe fusion. It's a split second. Kafer ekkesiwin. Irisu a ekkesiwirira. Ewe iris mi togeri bera. Awuriti ewe iris esetchiot togeri bera. Praise the Lord. Ewe da padarupon Kraist ari usefere köbi tupuen. Resap mero ren nigen Kraist mero kuachonne. Pun Kraist a ekkesiwiri irisi rawuriti. Perfect. Perfection. Perfection. Kraist angerir ewe marai. Esemuch. Angerir ewe rifang. Irekwara eri ewe marai. Ngai watcheri women seri dots met dots nge. Opo yadik. Kasi po yadik fagat.
chamang mereit kaya meri epor mereit epwe epo kera pariewit arre find out arre sireng epo pwan challenging epo pa challenging put chamang mereit iwe sa mer deben non iwe sa rorok chak merek kuruch iwe aweiris ngeri gichat sipwe etiwa och mergun mergut chaki kya pure oras tipete kison ngeri an kot kapas iwe ga buka patti gor neti bom me kieku non e faso par yatik färdig dats pun koto pare meri metsi papa sa sipuo ekis yatik Sabats kot mira perap non nek sa kiri so wariduk kiri so ramtong ma bebet ngirigem ko sebochen mind sises ko poe etike medicine ko sekan moche ko poe para ngirigem ngun mi fet pura poe para mari ekim panon etibe be buto wari bang ngirigem tipachem mirit euretip mi tipiti son ngiri ap kapas main Sebi god ko sebochen nga puti warriok ko buari siya yo meri kapas non ngang kapas ngeri kem medicine siya wa kot non neng narden Jesus Kraist wa yatik metuar amen. All right. Seri evo puger parate ikasiaran nageri evo puger mati ekkewe not ekkewe gospel as Sises ike parose Sises ekkewin ngeri e idea pu Sises epo feito iwa eben mebe kich sa feinong men mesan sa ute iwe sia kopung meriri iwe sa agi pugurats kopung Meir si kich ya be merde we ilavet sia ereri. Ilavet sia susukunan. Pusari gu boru bosi se boriwin. Iwe si kich meir si sebu damwen mesan. Iwe sia even mebe toro kren. Iwe sakura bugawats. Ngai bue tuar netip se figeri en kot kabas. Esa bue puren kot. Paiben mia fatageri gits. Nge sorba chotibis e batogeri e boude mwen mesen Kraist. Ke mwen mesen god non niger. Nu bue Sises se bari usefe non nigan. E sorba chotibis e batogeri tu ficere boude mwen mesen Sises. I get it. Sises arava fas ngeri Moses men non ewe feruabe. En Moses atigori Sises pur epo peri nigan ngeri Moses. Era show me your glory. Mut ngeri ngai porageri ara bokisin. Mut ngeri porageri ara bokisi pu kichberi si pu ani ari fagani. Usara gai kanero e paiberin Amerika me wari computer pura pue mejere sijak. Nge ien Exodus sabun irik merigat. Exodus sabun irik merigat. Ose wache pasu giro paiber fiti ban merageri. Exodus sabun irik merigat wakisin egon me waru ngeri rueberu. Egon maru ngeri rueberu. Yeibet paiberapasa. Murin Moses a ureri. Ko sewochen ko boe kurageri ye nigom. Wakisira kon metiu. God a ereri Moses. Era upue aurai kire pue pa kom mom. Upue esire feiri mom itei.
iteiwe sawon mira parap. Iwe ubu ngeri ye wawo churu ngeri. Ubu parari tongeri ye wawo chirari tongeri. Ye ko sap tongeri ko bogura. Wan mesi. Pure sap warben ebo barai ikke ebo gura wan mesi. Iwe kota raburi rewa sawon mira para baura negeri bi wore urieri urukki yakato gori ute ware wachaye. Guru borai ning ebo wardo upe apa korong non pagari achau o poru ngoruk pei tori upe nuro asoru. Murin upe asu pei poko pue kura nukisakuri wan mesi sabto gori kapakura. Contradiction ngeri popular theology. Contradict ngeri popular theology meten mega kich bibe merden non. Kich sia fiti kebe merden narawe kiek pur kich si po ude meiri si mwen mesen kot iwe sia torong naracho kopong mwen mesen kot iwe sia eben meagi pogoan. Nyebet paiberai tigerigits, pues sises pusirere riboses, que se togori kapokura nigei. Me paiber chugera one message. This is not the correct translation. Sipo panagiri pun epwe fatafatets. Abusara mut geriyecek. Okay. Oh, ifen manni rovere ye esepuger ngeran ewer purer Moses arage show me thy glory, show me your glory. And he said, please show me your glory. Then he said, I will make my goodness pass before you, and I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I have compassion. But he said, you cannot see my face, for no man shall see my face, or shall see me. For no man shall see me yet and live. For no man shall see me and live. But he said to me, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Esorabara botogori kurai iwe marai. Sorabara botogori kurawan mesei marai. Iwe irapata. Contrary yeri ewe popular ideology kits we merden non possible udem when mesen ewe sawon non ewe rari kopung. Iwe siya even me torong when mesen god. Iwe siya ge pugawats. Nubos siya was it as suki bet by berabasa. En niari titsikid met by berere. Esorven arabase potogori e poute when mesen god. Non ewe fan so Sises sari with Sefan. Esorven potogori fein non when mesen Sises not ewe faso. Babai berere ge Sises e poet tiwe pon nom nor kuchu. E pochek nom nor kuchu. Meiri sirekwa arabas mitu pun. Ekko rabero rabarawate. Ngekewe mi barai. Meru ara irisira po siwin non euchak merban mas. Irisira siwin ra age immortality men non ewa fanso. Warabas mitibis non ewa fanso dan Sises ari wis seferido. Ara ritsuk sarabes Sises. Nigen Kraist merigen erkyo channe. Iwe po suri ekkewe achai. Suri ekkewe fau gekko boku. Iwe po siegeri po barra seri erawe nabe wasong. Pun ngeri ekko chantibis. Sarabes Sises eu ekki ngeri. Evet touch me efeng agerir. Tetseberi erko channe kra poageri ekko son fiu rom. A raba masa ewe bias Sises. Rabutir pero. Pero. Ngebo feri fan nubo Sises awes ewe sen niwin non nigan.
nubun Kraist Oruwen nigan. Esap chiwen tukubi arawe maramarin kot ngiye bros set pueri. Eset chiwet shield of his glory. Pur paibere ebore war nigan. Paibere bara rege war nigan sabarawe. Which means Oruwen nigan kot ye met ebore war fan. Iwe esore chotibis. Epotogori epwe utemwen mesen Sises. Non ewe fan zoon en Sises Niwin Sefan. Pun nu pun ebe chotibis epwe ude. Mwen mesen Kraist. Iwe epwe bero. Pwipwi ben. Ai tegeri kis norek soto sapururik meurigat Sises pusiri apa sagri boses ke se dogori kopon negari wan mesei. Pun iyan an negari ye yokurai. Iwe po bitir mero. Ai sea pusiri apa sage upore bero pun ngai wakura ai wakot. Upore bero pokiteri wakura ai wakot. Techeberi ekki wakise. Okay, sipwe pon move on. Mati sabur rueru wakisiriri kairi kwa pari sai won no chei wakisin. Mati sabur rueru wakisin irik. Rasise se pure Niwin Sefan do fitibet. Mati sabur rueru wakisiriri ka pasa murin esisinnen neura rabas epwe fenneng. Ngarabas meri si wan furufar rapu kechi. Nubur pagura neura rabas epwe feito wan kutu fan maraman me ning mi naparap. Wawet. Fan maraman me ning mi naparap. Sises epwe Niwin Sefan do. Nubur Sises epwe war fitifogan ni ba ning me an maraman. Esse ora va chotti bise potogeri tu fichiru temwen mesekor. Ekke weche kra esi sinniro. Ekke weche kra pauro ren en kota esi sinnar. Ekke weche girmi tu pon yeri goti kirai kra repwe eri marawesemus. My brother or my sister. Menire de ke group ke weche ke fiti. Ekke wara ki kechi pogedera niyamam ar weires ma rieffe. Ige ke wache ke bofiti ekke wara ki kechi pogedera rawe fiar ngasaro. Rawe fiar ngasaro ra. Finally this is our king. Acho chara barawari Sefan. Which one of these groups ke wache ko baronam? Do you want to be non ewe group ekke were papa ra chicken ra kechi ra wesen me fiar ngasaro Sises kiri soram kari winto met we boye mocheru en mi bochen ko fiti ekke wachon kechi wen ngasaro we gaburi me fian netibom ngai butugar ngoruk kapang mut nyari Kraist te pwede beri barawong ngai butugar ngoruk kapang nyari Kraist epo saboru na marawong kasap chiwen asariweri kasap chiwat tu burungal pura rapakaran Sises sa pwede Niwin Sefan sepoy yatek sabat skot mira barap na next sa akiri so wari itu kiri sogor kleri nese ka buat nyeri kiri so buka afata buka Niwin Sefan ko sa wache kabani sige purai pomon na dia punu pakari Niwin Sefan doge ai pochon fituk meron nom non ne sebe got ko sa wache rigu barawem ekkesi wuri barawem nyeri ke wache ko nyeri ke o Holy Spirit got ko sa wache ekkesi wuri ke pun ai pu maraweri bara ka bochen ko tai wa bochen ai boron nok sebe go di ai ti war ngoru
Nariden Sises Kraist obu sarai tibis. Amen. Ngai sapsiri ke eporian merage. Epore befi usun atapara para reifasun. Epore sineri usun. Atti bisi wabo ceng epore usefan gayer. Mi kaburen mi befi kaburen rangen mi befi an Kraist kokor gigerai. Ngai putih kor ngoruk kesebocen mud ngeri Kraist marawo epore beri. Kiri cabur. God bless you guys. Osi baba tjuffega sefer pon narats kefegen en god kabas nar karren match. God bless you. Si baba itu.